machiegni. Jago moro ma Ichich ni osebedo ka timo timbe mag nek gwenge mag Miala e kaunti ma Siaya ondhi gi jopiny mane opong' kod mirima e boma ma Yala okinyi ma kawuono bang' kane giyudhe lwet obila mane osemake e kar dak ma Kibose sub kaunti ma Kisumu tieno manyoro. Nyomake bang' ka ofwenye korendore ni omanyo tij kwath kaka yor kwepo meko mar obila kuom dweche 2 mokalo. Jalup komanda mar obila ma Miala Charles Wafula oyango ni jopiny nomayo gi jagono e kinde mane giwuok kode e tesend obila kendo ne oterogi manyo jowetegi mamoko ma gisebedo ka gitimo godo timbego. Jopiny ne obwogo wang'o nyamburko mar obila, gino manomiyo obila ochiwe e lwet jopiny. Alishikwa Kibose huko kwa hideout, so tumemleta Papa station, lakini wakati tumetoka na yeye kuna information alikuwa ametupatia leading information, lakini sio wananchi wamepata information na tumepata na wananchi wengi sana wameruka barabara, so wametu confront. Sasa hatukuwa na namna, wamemtoa na mobbing justice ka take place, wamemuua na kuagiza moto. Sasa hatuna namna, unajua ikifika hapo kiwango kama hiyo hatuna namna. Tulikuwa tunaenda kwa scene kwa mahali tuna mahali ametupatia information ambayo tunalii tuangalie kuna mtu ametu information ambayo tupatia kupatana hii mauaji alikuwa anafanya. So tukifika tuko barabara ametu confront, tumekuwa confront na watu wengi sana. Sasa wanataka kuchoma gari na nini, wanataka kuona hiyo suspect, mambo yake imeisha.